Jauh-jauh itu sa ka jaman-jaman na makaitin na sulibat. Sakatut swa ka jaman-jaman aurita sopoi na kai no cemas imazai to tanilia suratan. Imazai to shiva kayan imazai to ita karan patudu saporo katopi to karan. 单一理书9章1节到27节。Ai pasa papirun mabanati Darius alak ni Ahasuerus Media Cao palabalabak ka sangat-sangasan na sabil toa kinisang Huantian ni maju semupusupu akan toa sisyu saka kilimanunum toa siniaibu noa cemas te Yeremia patara uri sikar bulan noa i Yerusalem pitu sabil pitu apuru sabil parabayakan kemabakan toa sika pulu-pulu saka irad i kajunangan itu abu saka kasibaru nga inuri toa cemas inuriakan toaku cemas itari babau saka inuri kita warit iba semaro toa pasali-saliu nuaku sikata alan maitutu akan na inuri cemas jala parawatan suna cemas nia pina alai sun napasu susun tuasu susinik etsesa pate pararo ta kiliba ketua na kiliba ketanusun toa napasusu tuasu pajajika ta cau-cau rupa salivanamen masandiaria wania nakuya-kuya ini kamen napasusu tuasu pajajikat katua su pinene ta kakudan amar kasu saskaulan aru pakedak-kedang tuasu warung na pakatuasu ngata na ibu tua marakania huangti tua kisang remasu jitanuamen tuania sebaritan katua ta'ala-alan mapolat dakwa inika nia kinirandandan tia maju cemas asu sikudan nangwa angata dakwa tiamen amina nia kisya tua nia kinudan saka pauli dangata tu inikamen na penasita na kiparai tanusun sana kisya tua nia kinudan maraka seyudaya katua Yerusalem cau-cau katua zua Israel cau-cau na masulibai tanusun sasu wiradi pasatua maraka kuni ai saja i dedet cemas tiamen katua marka nia huanti katua kisang remasu jitanuamen katua nia sebaritan na sepasaliwamen tanusun mapolat jimau letua nia syaan nia cemas icari babau kumali ta na pasurbayamen tanusun su kina salimsim mananamen sasu pajekatan namen nia cemas icari babau pakatuasu saskaulan sun marka rupa kada-kada tuasu warung patabrak tanuamen tuasu pinene takakudan tuanya sipasusuan lakwa ini kamena na kiparai Israel ta'ala-alan na pasuliba mapola tuasu pinene takakudai inika naki paking tanusun na sepasali wamen mapola tanusun manasika azua marka sinikuya sakai sinibeci kenuasu saskaulan Timosi apitua binisikan tuasu sinipajajekat tezaluman sematanuamen penulat pada macuvung sun pasusu tuasu sini aibu akai tanuamen katua marka rasu-rasu jitanuamen asu sini patavung tuasu Yerusalem
tas azalanan tua su pinatabungan tua zuma ana inala nanga azwa maraka patavung sinibuci ka pitua vincika ni moshi tua pineneta kakudan su patavung tanuamen penulat lakwa niatsema si cari babaw patetu cu kamaya namen na inika na kicacaja tua nia pasari-sariu inika na pasusu tua kaulidan na suturu tua su sikarban tanuamen niatsema si cari babaw na benarung sun tu patavung tanuamen apa ulit su pinatabung angamen ayatua asu sikudan nangwa sakamaya lakwa tiamen inika kiparain tanusun niatsema si cari babaw na papatsun sun tua na penaramu asu pitsura cimiur tua su pinili ala-alan kemasi itiputu saka su ngadan sakamaya saka su asu ngadan kamayan sipatatau cikir-cikiranan patetu cu aicuwa tiamen rupasaliban namen tisun na paseling tanuamen ka sicuayan saka ula ini kasuna makinamali tua nama samparabat sasu inalan asugadu Yerusalem pai amaraka kuning amaraka palingut tanuamen na semaneka tua Yerusalem katua supinili ala-alan masanya pasali-saliu katua nia sebalitan manasika cemas irandai inuli kiaung nua su sasikaulan ka salimisimu anan sasu linjili pacikir azwa na kinapara kenua zuma asuma cemas tua sikelangan nua cau-cau tuamin sun cemas kirandai ania kiaung parau wamen sasu kelangi tu na makuda ania siserapai katua siserapai nua na masang nisu na inalan ania sika inuli-nuli tanusun ayatua na penaramu asu saluselan ini kamanu kemasitua nia nangwaan cemas kirandai yamen cemas pazekatan amen kirandai yamen sasu pasilingi yamen maya pasuai ula kemelang na cau-cawanga tu cemas sun au isun aicua inalan saka supinili semanisun aicua taala-alan ayaken inuli ananangken remurus kipasemarau tua nia pasali-saliu katuaku sikataalan Israel cau-cau saku kainulian uta tua cemas na masamparabat sa ngadan ni maju manu ka inuli-nuliaken azwa naki papatsun tanuaken apakatua sini pakelang ka tesangas ati kapali ami perper asema tanuaken pai tazwa icenceng tua jikang sipagogova na marwa tua cemas no masuru-surem palarayu angata kena ivu ni kapali mayatucu tahili ku palarayu sun ulasuna macau kinemnem ka inulisun tua cemas lawin sun kinarbasun ni maju manasika manciuzaken na pasemarau tua kai ni maju tanusun saka tucu kisasalingau tua uriku sipalaruai azwa patara kimpitu pitua purua sabit mabana pinanitian adau nua cemas tu uri sipas elingan pasesasaja tua su
sikataalan katua inalan ni maju kemasitua pasaliu no tezuanga uri sipazikat canga ni maju pasalisaliu sapaka izuai tua pate palarau ta na mapapamama wa kakudan tua uri sika mapasusuan nua sini papatsun sini pakelang katua sini palayan sa pagagawan mumal uma nua semas kelangu larayu tu kemasi tua pina zekatan nua semas tu reminjil pachikar tua Yerusalem pace mapasun nazwa pinenda tenua semasa ro rasu uri semaliba tu kimpitu sabil saka uri rinjilun pachikar inalan Yerusalem saka izuanga amarka jaran katua kezeng view azwa inalan ika uri makaparak kuni pitu 50 katu dosa sabil azwa inalan inika uri makaparak kim pitu 50 katu dosa sabil dakwa uri seraparapai sakamaya to azwa no semalibatanga taichu uri papatsai penumaya nua zuma azwa pinili nua semasa ro rasu au achua inalan katua uma nua semas uri pantizen remivu remevu la nua macidi la huangdi aichua namaya tutu beli-belilan atau maru zalum anga teleb na kematsu tua pinenet nua semasa sipa asian katua sika uripan azwa huangdi uri maetses katua zuma caw-caw pitu sabil lakwa no semalibatanga tu tiru katua papamau sabil na kuya gau-gau tua muji-uji katua nema-nema uri ayanga ti maju metseng to tua taala-alan saka azwa pinakaka na semabaar sika uri-urip kaka uri pasazwai itua uri mudan tua uma na cemas sa pizwai pate patavungan nua cemas tua pinenet tu uri sipatavung ni maju azwa caw-caw na pasazwa tua zwa kaka aya aichu kai nua cemas sa tutu sinana puru kai imazai tua 20 katu tiro karan ka inulisun tua cemas lawin sun kinareva sun ni maju manasika mancuzaken pasemarau tua kai ni maju tianusun saka tutu kisa calingau tua uriku sipadaruai aicu kai nua cemas sa tutu sini pupatarwan 在上主的话语里与他相遇 imazai tua kai nua cemas mitzvung 对今日的基督徒来说，我们在哪里听见上主对我们说话呢？上主在什么地方把他启示给我们呢？对今日的基督徒来说，耶稣是上主对他自己最完全的启示。耶稣是主，以人的样式显现。今日的我们以什么方式在耶稣里与上主相遇呢？最直接的方式就是读圣经。当我们思想圣经，上主的话语，他就在哪里与我们相遇。Sinaya tu soka zaman-zaman imazai tua kai noa cemas kita aya 在上主的话语里与他相遇。Kemudian tina
di cebongan tua tia kama cema senua ya imazai tua kai imaju imazai tua sisiu saka latina kamelang a kinimnem akigalu to dori sucumutin tua tia kama cemas na kuya nui katina kisamada asumupo tua kai nua cemas ayaya tu soka jama-jaman sa aicha sini pakini menem圣经中哪一段经文对我有深刻的影响？我要如何透过读经祷告来更多的明白上主的旨意呢？Sina tu soka zaman-zaman latina kemalu akit nem ayakan apa semarau kainuli。亲爱的主，求你帮助我在阅读你的话语时，像但以理一样用心默想，从你的话语更明白你的心意，好让我的言行蒙你悦纳。奉主耶稣的圣名祷告，阿门。Mali tu soka zaman-zaman nama katina. Misela-selang asumupu akilarai tamana sini padaja katanwa takama cemas. Latina nakisamula asumupu akilarai tamana kainwa cemas. Manaru cakam belanting tamana sini papu picul tua si pasmaramarau nuaca cemas. Saka latina lemeta adau sumupu apacung akilarai tamana kainwa cemas. Ananaman mga nagkanuri makaya tua sumupu tua kainwa cemas. Amin na sumupu tua kainwa cemas. Manarui makaiti na kilarai tua imazai katsawan. Tua sinanamaya tua sininati imazai katsawan akilibak asal selan nua takama cemas. Sakala tinanakisamola atisuna tiakan ayakana pasamarau sakamadimadi. Parama kanu izai kana malungwa aku sinupua na kena charesanan lamuna na kilaroy nga mumal sanupatsuni sasu no supui na mumal ayakana pasamaraw sakamadimadi latina na sudeva tu sa chakin adawan taja ping an